ko nta ngabo z'u Rwanda ziraha muri Kongo, ndetse kandi murabizi neza ko u Rwanda rukomeza kugenda ruhakana ibi birego bikomeza kugenda bivugwa ko ngo ingabo za RDF zaba ziri aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masisi imirwano ikomeye cyane, murabizi neza ko twababwiraga ko Masisi umutwe wa M23 wamaze kuba uhigarura mu buryo bukomeye, cyangwa se mu buryo bwose. Masisi yose yamaze kuba tombe, ariko noneho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa muri rusange nazo zanze kuva kwizima, ziravuga ati uko byagenda kose tugomba kugaba ibitero. Ubu tuvugana none Masisi haramuke imirwano. Mbahaye ikaze mwese mukurikiye Mr Seka Official, abadukurikiye muri ibwota masimbi, ngayo amakuru tugiye kugenda tugarukaho nguko mu uko ibintu tugiye kugenda tubikurikiranya. Rero nimba amajwi ari kukugiraho 5 kuri 5, nyaboneka andika muri comment ati turi kumwe 5 kwa 5, ndetse utubwire udukurikiye uherereye hehe muri rusange kugira ngo tumenye ese umutarama aba ari hehe. Abatarama mwese mukurikira Mr Seka Official, reka mbahereze ikaze aho mudukurikiye muherereye. Hari abadukurikira muherereye ibwota masimbi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndaje tugende mu byukuri dusasanura ikijyanye n'ido cyangwa se update. Nyemerera ukandire kuri like, ndetse unyemerere wandike muri comment ati turi kumwe 5 kwa 5. Like zizamuke kabisa kugira ngo menye ko mwamaze kwa muhagira, ndetse wandike muri comment ati turi kumwe 5 kwa 5. Hari abantu mudukurikira muherereye rero mu bihugu bya Afrika, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Uganda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Namwe reka mbahereze ikaze muri aya makuru. Tugiye kurebera hamwe uko urugamba rumeze, tugiye kurebera hamwe uko ibintu biramutse, uko ibintu mu byukuri byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kuvuga ku rugamba yose ndaje nyasasanure, ariko kandi n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabwo kabisa ari nayo ndagenda nyicamo, namaze kwamba behereza cyangwa se ngenda ncamu mfunyapfunya z'amakuru tugiye kugenda mu byukuri tugarukaho. Ibitero bya drone nanone mu mikenke bimeze nabi, ibitero bya drone mu Kenya bimeze nabi. Ayo na makuru ngira ngo duhite tunaheraho. Hanyuma ya drone yarashwe na M23 batangiye kwiga umugambi wo kuyihakana, ndetse n'amashusho bayihakanye. Ayo mashusho ndaje nyabereke. Reka mbere wende kwinjira mu makuru yacu, mwabyumvishe ko nikijyanye n'imiripuko, mbanze ngire gutya ntumikira kunda ubuzima ya ubundi mbonereho ngaruke mu masegonda make cyane atarenze nabiri, duhite twinjira mu rugamba rwacu rwagati. Ubu none 5 kunda ubuzima health ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku ruhande rw'umutwe wa M23 turi buze kureba, ndetse no ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa. Bimeze bite rero, biramutse bite, byifashe bite muri rusange? Ese wamaze kuba uhasesekara? Nge nabahereje ikaze ibice byose by'isi mudukurikiye muherereyemo, namwe mwandike muri comment mumbwire nimba mwahaseseke, ndetse kandi munampereza ikaze de birumvikana, nanjye mbageneye ikaze ryanyu. Hanyuma uwitwa Habimana ati Bujumbura kabisa turi kumwe 5 kwa 5. Uwitwa Abad ati turi kumwe 5 kwa 5 ndi Amerika, asante sana. Hanyuma uwitwa Amable ati ndi Masisi kabisa turi kumwe kabisa. Hanyuma uwitwa